Right Reverend Jacob Ateireho, Bishop w'abareberezwa Bunyoro Kitara nagira ngo okukora ebikora birungi hamwe n'okwegyera hari Yesu Kristo nikireetera amaka gaterera kandi n'entunguuko mu kanisa hamwe n'amaka. Bishop abakuriire omukoro gw'okutaha emikono aha baronde 130 abatendekirwe okumara amezi 3. Okutekereza abantu bakira kuyembusi Bunyoro. So Edimpura Matunga Bill Muse Fokereki Mus Kadia Kasenge Jokadio Kadia Kasenge Jokadio. Bishop Ateireho ayongere araba Kristayo okuhinga omwani niko babase kwongeza endasi y'amaka gabo. Emyaka jakuyo kwa emyaka 5 kwetu twinahika kama 300 minimum ez'omwanya okwetaka twinalyo okukoleza mu myaka 5 tube ntunogw'omwani gwingi mukabweta simwe so nuko ekanisa ebe irikwesobora yonka. Alice Kabasana orumukuru w'abakristayo mbusabadikono bwa Kagadi nagira ngu kyabe ky'omuhimbo okureba Bishop yabatayiro omurundi gw'okubanza kandi ngu n'okuburra kwe kwabakwataho na munonga omu kuhindura embeera zaabe za buriijo. Muno ruhanga kiro kinu habw'okubungisa omulerezi waitu wa mukaaga ogwa Bunyoro Kitara Diocese the Right Reverend Jacob Ateireho Amoti nitumubungisa omurundi gw'okubanza. Tusemerirwe omubutumwa Bishop agambira abakristayo nyamwingi okwegera hali oburungi bwa ruhanga waitu naito nitukole birungi akanyamulya ino kurugo mu maka okugonzangana okuganyirangana. Jennifer Chomuhendo Mbabazi omnyishenjero kazo wa district ya Kagadi nagira ngo okubura kwa Bishop kwajumirira abebembezi abarikweyendeza kandi bakakozesa ku office zabo. Ekikwereka ababigiro kubagiro okukundana abagiro okukora n'amaani abo kubataro ebyo mwoyo ebitari kukwatagana n'ebyo mubiri tureba abantu baba besigwa omuntu byone bitukukora mu office aguturumu kurebeka twagakozesa gye kandi buli omu kama hamudire omwanya gwamudire magukozese gye omwesigwa n'omupereza abantu abwenkurakurana n'obuhereza. Monsignor Peter Kaberenge oruvika wa St. Mary's Kagadi Vicariate wakikire Ekereziya omukwakira Bishop yashaba abo bona abarikwikiriza omu Kristo okuba bamwe nuko omurimo gwa Ruhanga gugenda omu miisho. Sasa muno kubona abatuka ku side bateranga n'endo tize very big shake tize bibilical mukubuzangane kanyoko kuna batondezi barabagani mukubuzangana abantu balimanyira buli begesebwa bange and he finished money. So if you are not loving anybody who is confessing Christ, then you are not a true friend of Jesus. Okushaba oku kwayita omwe abebembezi nka mukuru w'entebe ya Katano Yosiand Bwami omujwekero wa president omu district ya Kagadi Benjamin Tumusime omudumizi wa polisi Kenneth Ampurra hamwe n'abandi. Amakuru agagasha kwa Onesmus Turiahabwe abwa Tayali West omuri Kagadi.